Kumawood TV aba Amansane Yena yedimu Sini papa be na upe biashe Amansane Winyano baby Kumawood TV Amansane Yena yedimu Kumawood TV aba Amansane Yena yedimu Kumawood TV aba Amansane Yena yedimu Sini papa be na upe biashe Amansane Winyano baby Kumawood TV Amansane Yena yedimu Kumawood TV aba Amansane Yena yedimu Kumawood TV aba Amansane Yena yedimu Sini papa be na upe biashe Amansane Winyano baby Kumawood TV Amansane Yena yedimu Kumawood TV aba Amansane Yena yedimu Kumawood TV aba Amansane Yena yedimu Sini papa be na upe biashe Amansane Winyano baby Kumawood TV Amansane Yena yedimu Kumawood TV aba Amansane Yena yedimu Kumawood TV aba Amansane Yena yedimu Sini papa be na upe biashe Amansane Winyano baby Kumawood TV Amansane Yena yedimu Kumawood TV aba Amansane Yena yedimu Kumawood TV aba Amansane Yena yedimu. Right, and da ejuada eba busuafo nyina ajo na enwa kwaba se onyamre na ohweye and of course and ejuada yi ya trase onyamre na yetimi edi nkomo estinupi the 12th of April bosome no ahyase kra say da bia ye ka no ade bia no na ahyase no etere bi o ha ya na de kakra nanso senyame wo mu nko ade a mrepaba ene abekoso na afim kunimdi etumi abaya trase benyamre na yedi nkomo ere se my jumade no estinupi we are live on Facebook Kumawood TV, YouTube Kumawood TV. Ajen chene fabra nyamre enkenkan emfa embaum. Mana ejuada beginning new week. Futu ba akon anase nkoma akwa metimi ni wadi ne ne tiawa ansakra na majofo no. Atnase na etumi edi nkomo ene se mempre wo ho ewa abrabo no mu. Owura bi tnase no owura no wo mabe du mienu na madu mienu owura ne wo mu nyina no. Mofra no ayade na dodo no abrabo na ebasa nti duwe bia na na dwe se ene de besi mpanifo kra ka se fere no wo de nka fanyanwo ono kra baje no kwa fini nsem beden ne ba otoso du bakon na bofra no kwa abonten na bofra no kwa abonten a oba no na woni oba bi na eba no bewe fie no oba na mane obo ne se ade a ne ba no watumi aye ordinance ayama no wone ka ho no ordinance betu kwan. In fact the long story na ne say nyame eyadom ema ne ma ne ba wodi kan kopim edunu so nyina no abonu mo aye den e be motekwa na eden doto so du ba ko no ano ene nyame fa no so a oyesan busuan nyina ehyebre alonti ebi ananwumre yi o hweme ene mo aye den pa de amaw wadwen wose nka bia opiesie bi wo fa bi wunua bi oba bi ukunu bi yiri bi ene wose otumi boa wo
enso obia no entumi mfa moa no emba nyabotre mempre ho kora ntiki decision bi a ewie no ebe amane unya abotre na utwen otwedi ampo na nkasa animu a just one day said the track and say in fear pem edo so dakro no dakro pe bi unya be kasa nyema nyina no ebe ye atumi ede ama enti mempre ho nye bibie ni kwansa wo ye ne sa bre aba wa mempre ho emfa ho nkonko ma brante bie ni kwa wo ho ma no mini amempre ho na mfo bi chi nkonko ye boni bi so for mempre ho enkonkonko je adro me ya sori fisa sori na heda nkoso nyabotre na ekoso ebo mpaye na so nyankopon ko a ena ro ne beto no so dia ebere beduru a ebia na bia otene ntra ho bio ensaye ebetumi aba omo prom ho no ena bebre ho a ebo try ebia na hu ne se this year de e wo se e wa afia nkrumde ne wo se eba bo nyankopon so so de ma on this year ebia na amwa for this year disafi eba de nyame ase ema enso a nyabotre entitumrika na enkonko for how bi emfa emre abusua anase emfa emre wankasa ohu nyame hira na wonka ho ya trese benyamre na yetumi edi nkomo the issue of free senior high school say CV force do manu atum e kire mu say in fact na da kwakufa na ben e bayi ene ma boa ye den omo say no kodwom a ti say tomatoes boa ye den banche boa ye den amako ti tomatoes ane etoi makra na den omo say na boa ye den na de ba kwa na boa ye den pa so ha bo pa na say Ghana fo omo abuchiri eso muntimi sidan adan si nyina no ase abegina faako amanfo ntimi nya sika endorsement am de sidan na de ba ko pena kufu ado na da kufu ado na ban ba ye watumi aye his excellency no ane se watumi aboa na e de free senior high school aba no mo se do si oban no se Ghana fo anwene hu ye ni anka bia nchoma mpani a anhwe ya na de bi hu no na enye bi nyamre na yatumi adi hu nkombo Johnson ese de nkatia general secretary edema the opposition National Democratic Congress edi samanyuko no ono so de nsemi atudwa wase mo amo kan se John Dramani Mahama ni kan so ba bio no mo nsan koda nwene hu bio bi so wampani dada Mahama okoye election 2020 no vote onya na kire se o se fatapa afi so mo amo se ono no se de nkatia nya vice president obedi no ana president ko obedi no muntu ma adwene mu onye na adwene sa na position de eto ha wan na empe ese de nkatia se dum so aba nemom akoye se aben wo so yi na order da homan no da homan na se dum so e ma bare dum so aba benyamre na yetimi adi nkobo ask many Ghanaians demand from the electricity company of Ghana on load sharing timetable se nkebe ya omo besre pa se light no ya na edum no o ha na aso o ha na edum no ndika hu be hia pa se ECG ebe ma Ghana fo tumi ehunu bra omo mo bokuru enyom light na omo so boka so a omunyom light na nka entumi emu benyambre na wo so nkomo etumi edi a crime over crime ara yekoso e o man mu nei nipa amanfo ehye na amanfo so ka edi bi hwiase na amanfo so ehso mo akonfo o man mu a ese the rate said amanfo esi ekunkum omo na nipa esi wo man Ghana no ano wo hyepa benyambre na etumi edi eno nso so ho enkomo eno nso abetodwa wonu se man ba ko a no yase o man so aponapon mami ija ahye no ahye ne mame ahye ne nuano busuafo 9 ija ahye mu nyina ba hokra no ho timi tiamu ma etimi enya no no so no ayro sempa eno so enya go COVID-19 still it is real it also ewo ho enti ya no ahwe ho yipa na enema etimi enso aboa ede amana kele ja kompre kwa Japan asen central ma se bedwani enso akasa wase na ne ya saben se do si boa e pa ma MPP for ba power na as a positions na amanfo bi call friends say rural areas yakoye campaign no was say the mom yemfa mo na obu ha wini na yema no appointment na ono nso afa ne girlfriend na or the appointment no appointment kakra de ama no nso be me secretary be me special aid what is that na cause say MPP for mo anya ya it's likely say mo betimi akọ opposition and also ehonsem enso so e wa betimi enyamre na yetimi na nei free teachers no de abetodwa ene say yese omo moton kosua na e kan say nei acheche for mpani for na mankola na ja kosua ni die nti ama kosua ne sese yento a omo dwuma no nso no
egu enso ewo oman Ghana some no de doso ebenyamre na etumi edi nkomo. Do you support the call say ebeya load certain timetable etumi mra bonten na emwa wo bibia say ebeya num say ebia oto niema egu ho for the week a obehu say oto niema egu ho won so no uyitire ana uyitire na ebia o ba adwuma behu so okay ebedum me ho no me ho de na no pa 9 o'clock aso na ebia 2 o'clock ndinu kwa kwasa me ba adwuma mu kura na masanya fakata kofie na ba beda na ebia otumi ya ne ma ofro bi yenyamre na yeni ho enkomo within adesema once again emphasize emphama God's Way Casket Shop Malam Muhammad Spiritual and Herbal Center Tawhid Naturopathic Clinic and afi Kumawood Training Institute so one boy me de dwumade no etumi ede abrama name guest mienu Evangelist Richard Pra former PC NDC insurance constituency or so and a security analyst and afi communication team member of the NPP and so nana aggregation ono so ba na afi nyamre etumi ede nkomo faje nchebra ni nyamre enkenkan emfama emo wajo ni emo akwaba efema sinupi twa ho aba ba nyamre na etumi ede nkomo animudia me manfo nyi bintina mo ne yira ebinu ba from ho se me yo omo asofo nso no mo nya ma asorema akom asante memu a akonfo ne yedo wasen enso boni ekoso no amro ben eya kristofo ene nkrambofo enti yenya me so na nyam kwase anyam na yeso obi o ho amene wo kasa stroke a cheno wa ya stroke no enko malam sebra enti difo no nim to din yesu no de moti abafie difo mu obekọ puppet so jo obensa difo mu awi tramadol masa piao so ho adwiriw ene danta de bibo ano Malam Muhammad Spiritual and Herbal Center ebena da bia 7 to 9 p.m. ene nsia Kumawood TV na yenyamre enwura sunsumu ena suko na ohaw eda oswo no malam hwe na onyi emfiri o emfa emawo etwere yare bia edam usika ena ayira na hwe ojapade bi na obi enam kwa bi so age afiri nsam utu gold ena opese onya emwa anase ebia kontuo enema ayedin amawo oba no odaso jonso anase akontuo enema ayedin amawa bra Malam Muhammad Spiritual and Herbal Center na kache kwaw atibie tieniye kwaw atibie Eastern region eho ena malam wo esikafo amantem wo de odu kwaw a wo so kwaw atibie uduru ho bebe pa wo yira kora no a busa Unity FM ana wo be frɛ 0246 647 247 0246 647 247 sene so se malam onye sikaduro onye double money pocket no dry azafo no mo yesa no ne konkron original and Malam Muhammad Spiritual and Herbal Center ene yensia ebenada bia 7 to 9 p.m. ewo Kumawood TV ni afana live ewo Unity FM ewo Kumawood TV eya tie bi na entumi emwa piao Job training. Kumawood Training Institute. Say dear, ye nimu na ye ko. Ya sanso ade new programs kra na e de ebremo. Bosumi mu ni da etoso edunson 17th April. Eye Saturday. Ye de eda ba ko pe esi ho. A kirekirewo eniema wo ya. Ye nkire bi wo ba bia ada. Car tie chair. E kire se car koba. Ye use atwam no. Ade na ye kirewo se na esi ede ye nkonya, ede gu ye dem, ye office, ye restaurant, eni ba bia. Ye be sanso a kirewo mosquito spray. We eyasam de efie bie ni ho antuntum nie enu ntino ye kirewo tuntum adura wo be spray wo dem a entuntum bie ntimi nka wo we esase efie bie mu obi firi ho ba na obesua saade we esanse entuntum edi enya yie pa ye be sanso a kirewo car and motor tracking device installations ekwanya e be foso a wo di machine bi e be show car mu anase wo moto mu na fei ba bia ewo bia no watimi atracking no se nipa kura wo betimi di bia no ho baby onam bia no obehu baby a onam ye be kire ointment for general body pain se o body no e hihyew anase se honam dodo a ade a wo be srasra so a ebe kokora ye be kire stretch marks removal cream ye nua ma na stretch marks aye mo ho bebre no me pa cho bra fa number na e de screen so no na free sesi a na register 0244 29
4066 brane besua adura wode be ya o stretch mask so a ebe kokora e de ama wo afei so yeguso a ye kyerɛw tomato paste ye na afei so tomato yogurt se de sidi entos eye tomato paste ene se ne sidi entos eye tomato yogurt afei so ye nuanom akuafo yi ye da so a efrem se mommra na mommesua se ne si ye weed side adura ye de himura nyina bra ne ye kyerɛw kama pa saa nneɛma we nyina ena nyankopɔn ye adoma bosumi mu ne da etoso edunso 17th April ye be kyerɛw simple na wo no simple dwumadie baso ewo Kumase ahodwo Atenga Junction baby ya Kumawood TV wona anopa no nsia pepepe na afei registration no ye de ne nyina ahyehyɛ no nkro pepepe eye 9 am na anonso no ye de training na nkasa ahyehyɛ so acha no 9 ne awie ne nyina na afei baby ya wo bia no wasan so akɔ we nyina no uwie a ye ma pen drive videos ne nyina ɛwɔ so enti wo fi a no anse wo video na se wo refi bibia na wakai ye besan so ma handout no nso ya twetwere bibia ɛwɔ mu ye be ma lunch awie aduane a obedie ɛno nso nyina akyem bi afei so se wo fra kyirikyiri na wo ba baby a obeda ne nyina nso ɛhyem bi ne nyina na obetua ɛyɛ 300 Ghana cedis per training no ɛyɛ 250 ɛna pen drive enso ɛyɛ 50 Ghana de ɛsɛsɛ wo ya ne se fa number na ɛda screen so no na send the mobile money ɛma yɛ sesi a number no ɛyɛ 0244 294066 ubedi kan asende 50 Ghana cedis na ye di a register e di amount eno achi no se wo ba beduru ho a na wo di 250 Ghana cedis e di aba tua wei ne enkyerɛ saa nema wei nyina fa number na ede screen so no na fra yen sesi a ne yen register eye Kumawood Training Institute o se eye nsa no dwuma hemfie ebeye butu enyaro ahodo ben e na agi ni tadwam yes ema makwaba ogoso Siropi live on Kumawood television and Juada of course your transit say ya enyamre it's me it's me don't channel brother enyamre and kan into me and from evangelist Richard Pra atnase and this for kwakon wo my Ghana she has constituency no did the animu though yes we are for first time NDC April vote pa in Shaesho. But when to me uncle parliament, this is the car, and I didn't name parliament. Evangelist Atnasi. When I cover, yeah, papa, or set here within come up. Oh, no, wife. One a mission, and say, and who are corner more European. But Menena Nadia still maintain Yaniji, dear one. Said Kenya. Say Ghana be a year, I was a Ghana for any G near one. Yes, I have a corner board says he has an encore through air materials. Sanity. A year and Toma, yeah, the Pama, a cost. And also Bocos. Yes, because Osha most of and Tomano Yakra, the Pamano Hanokra Yakran Tomano, and exchange rate and an anadono a costro. And certainly be Biabo costro, Pania crabo yatutum, Humanso a depam yatutum. A man line near the near tutum. I no cra or mode to no I no say who dada or ya to canium inti adepam for ebre ene me kasa ama adepam for omobre. Okay. Security analyst. Analyst na kwaba. Yeah, papa. Boko de. Nyame dia che. MPP obi ahun ye. Oh, nyame adum MPP mu nyame adaroma. Obi ahun ye. Na yen sanda nyame ase. Se yen nyame a anka bia me no mienu kra anka enti ha. Okay. Nyame na ye yadum. Na MPP mu no ye dia obenye obi odo, obenye obi so ondo. Good. Se ma wajuma wo ye, obenye obi obedo, obenye obi ondo. Se mini a so for NDC ono so benye obi obedo no obi ono so benye obi so a ondo no sa na adwuma na etie ti nyame adaroma nyame ni yedi ni yi ide bia me sore na me ka me se urade me da wase se woni me busua ne Ghana fo am ni mo mu na no ni yedi ni yi na menye opportunity ye wo se bitia wo a hota frɛ no mutie ye more especially ye nu bi ta frɛ fi ye infant memo ho nakwa yeah. Nakwa. Me na nanom inchi. Oh, okay. You know, ba kono no. Okay. Nakwa.
yɛda nase bebree ɛne anuanom a wɔmutumi frɛ nyinaa ɔfaya no konfina kwa konfina kwa konfina kwa because if konfi na na ben konfina kwa na tere eko so oben late professor Mills now yeah that's right na eko eja tamis etom na ko tom na de ehu na fi fa ha so na ko degu nti yɛda ho ase right yɛda ho ase Professor Amiya Konfi Professor Amiya Konfi wo na sema ansa na obeka Professor Amiya Konfi no me ma me bia no kwase mini MPP ni ma me kese pa kan bi awaso bi mu asebe wa hwe ni wura me ma ne yakọ wada roma ye ma me azumi wo ahomaso high tension azumi MPP fo we area ho nyina no ye fiti na hwa popim ekwan ye faso de kosi emena azumi ondi obi aho agro azumi ahwere ni kun ya yedi ni na wotwe da yankopon ye yadom a ye bosuma wo ye ni mi May 22nd 3rd ono ye be kwa krani rechi kra e wo dwaso ti azumi ye ma yakọ na eduru ho so a nyeti bia MPP fo a ye wo mantem wo na ne ofori krom constituency fo na no ye be kai no eduru a ye be kai no Professor Amiya Konfi so Professor minia sa ne na mo framem say open national chairman sa so na ne na mo framem say Yewura 17 so no de wo mu da Yewura 17 papa no wa bread nti bone be no wa ye mu cause obi no bi abefa no de ko befa no ko ye matitini kram say be ye nan ana say be yensan wo na Yewura 17 so e wo ho na wo kan say no obi abekese na Akufo Addo so so na company sa ne ba ya na Akufo Addo bre ya edu baby kra na obeka ya Yewura JJ Lawrence edu because no short man will be the president of the Republic of Ghana but the short man is the president of the Republic of Ghana so what I say enti party no some mo with me on Stephen Tim say at least he has been dedicated to the party all these years ulusukura no ordinary resources boa party no na ho oden with the party do you think that the party no bet me consider say well this time round let's consider Stephen Tim na at least from the Bono area no obi ono so me national chairman ebi na me ba ya na wo kan say Yewura Amiya Konfi professor edin ni na nne mo no so free bon kro ya na me gidi say sene party no du baby a ye kai omo aye adwuma bre you quite remember say me fa me hu fancy we started way back 1992 and ye adwuma be ye adwuma 1996 nyame adom ye prayer so why is then 2000 elections ni to me wini aswa na MPP to me wini aswa east e ho na ne e fa baby abeye mutaka what you say mutaka nti se party no we adwuma ma party na se party no empanifo na party ma no du baby no mo kai wa no kwasem na ya na so ani aya na efe aya na ya kono na du baby so na wo bra na se party no bebre na party ni nkai wa na aya reho kese pa but say what the so when your appointment this time round that we will force you to retire from active politics. Honestly speaking, and then they work some say na say ni sia o sia bre party who pass appointment number so but I quite believe say senior I feel we senior ye president party ni nyate mama na say wa bre na wa bre enti me sure say party ni be nyate ma so dia ma me so me ka me nua no hu bia almost party ni be nyate ma dia ma mo yeah e dey na see our presidency as a deputy minister ka mo bre say mo be appointed. Oh, Ohinba. So because the BBS were presidency and na be any nipa no nim amembu mu nsem ne ade and na politics no ntiase presidency BBNC ho. But on say president appointing ministers yi ba ye SSA ministers no mototo nioma ye for the first 2 months no omototo omochi ye etoto nioma ye no mo di feedback. Then most of them no order down. Oh yes but who order that kra na hey ye beto ba general election ayem hihie na nyame adum na wo party asan ba power e bi eniema ba kumienu bi a anka e yakofa owe ne dia bre party no minister bi eni wo pepese obeye bi ana se
obema sa ntawantawa na ba bio nti obeye careful nti so obeye careful also ni party fo ni hia modaroma sisia de nyame adom president amama samba as a minister betimi akovertin mewie ya pass me maba minimu na ebe ye adwuma nananom modaroma also kokochia nananom ba say any minister sin the deputy minister o debi na ministers no so any party fo ni ka biye wom woni obi be ye adwuma na se dipa no wonnim se ni ositi a na adwuma na be ye de ebe hadwen this is no on appointment no end this month say on pedi so munya adwuma nti o constitution no tie be April na at least I was say new nominees ba that's right sana constitution tie enye omampani na bi a wachinchim constitution no dey be constitution no say so be kaya you Professor Moss time on oba 2008 no so be kaya oma DC for no oma mbreka kra be bosumu miense bi ba ye constitution in chere answer mo mama ye nuanom NDC for no binum ko tata mu office pama mo ni say nioma office nioma bebre no esese woman nipa ne mbreka kra no dey organizing na ho na fe di otutu nioma na yi na mum say the president kan ne kwan so a wase mo ma contract bia ebro sika bi by bibia ye eniyama nketenkete a esese office ni tumi ekoso no ene de esese omo hwe na ekoso na bi wari sim se enche bia no ene deputy die no so ba enche na esese eno so de no aba enti bibia ni wasi wo Jubilee House de nyamia da roma ye tim kwamu die na ye nyamia boye ho ban die ho chupa kana na kufu ado de amambu na no ne mpanifo etoto menase don't forget NDC is in your DNA. Also, national chairman of Usambo, a few 2 hours ma Babe no person saying. Yo, Meda was a yes, Mike. Na Mabo Abaso new Agumapa Woody, but one left take Kumawood, Ako, Sropa, or more Ashay no say. Mo viewership no doors one and say na ye demo din kofra media stations are akomfo ne azan no me hu ye no ha me ma me send you message kura ne ade but at appropriate time no management will respond to that we na good sana because me nko pese media station to say Kumawood won share so me pesu ya so me twen mamon fa nye malam ne azansam and so far me nyan hu ye samo yes anti eno no ye betwe empanyifo ni ene o maso akoso management to respond to that ye better say MPP and some any Flagstaff House me musa NPP in sense obisa o NDC asem me the next say or NPP in sense and I responded to one my explanations me busa say asama na babin futu ana ofusampo for them aban babin speaker of parliament say on kai say NDC on DNA mu no no person tell say utie nanano most of the answer score they man no or refer to us be ba kokro tapo me draw me in ye will be a friend of premature ejaculation and nya ma bema nya abotre what nya abotre ni e wom ne say Flagstaff House ejada ho Flagstaff House ejada ho they cannot even appoint deputy ministers. It should tell you something. What we not doing nana mame, let me state this one here. I think said MPP has never been fair, never ever been fair to Nana. MPP has never been fair to Nana. Me pesa me kan sembi. Me free MPP mu. And I'm telling you MPP has never been fair to Nana. Ejuma Nana yen wo MPP mu pa masa enda for mo. I don't know if you have because Sewalas have you been fair to Sewalas abebi as a leader of the NDC, staunch member of the NDC? My fair the mano. Enye bia no mo so de ye so ebu obi de akira nti me make us na de say when you be this time round yan kasa central folk no you force him to stay out of active politics.
And we can do that. Oh yeah, we Juma as journalists. Was our toto ya no. And one a I'm not sure say panier no any effect be on you. Nti me buy me bisao. Say what was second one no. Efa nana as my maker no. Eye mani bresem. I know how nana esia brewo MPP mo. You were talking about Sir Wallace. You cannot put the two together. Sir Wallace, an administrator, NDC region. Unim. Good. Inti to me fa nento to na ho. Na some by Basel come on for be man. Bisa trot no their core office. Regional administrator. Fact trot no their core office. Bicycle you could not provide. Obama me flow na me yiwasem na no a. Ebeboa. I will answer Bibia how be a may answer. Nya abotre. Ni America na say Wallace administrator. Nyo bia na opeka o. Me nipa bebra. Wo ye ne dan nye so ontumi ntoka na ye ntumi mani bi. But ompe. Do you understand? He tells me say ne dia na nka eba no. Eyira ojoso. Adenti na o pese Uma ye discuss say Wallace ne car assembly ade. When nana wunnim oye me wofa. Na me wofa esum wo party mu a aka omo 3 years 8 months normal co-opposition. Not first half na nya hwe wo MPP mu. Still na bemu mu ye awesome. Oko contest for opposition kra ye tutia no. Ya amfa ma no nke odi be console no ho. As we speak, a man for one crime. Pray for positions. Na here, I was all tuna Obakuma would name be di and come because our ma or what cramp NPP I would damage them or what crap no one who said then the bayom. Obinsu one crime. Nanado cannot even give us deputy ministers. I'm saying me and they were her platform be meka. So mam buana na not you the media me. Made leading and up to the NDC, and you will see. More record Munchawe said this time Nana Ozamun Mewafa Nimpong say MPP and Shannon Monyam Sabi politics I no. I here and now. You assuming Yamia, you assume say about heaven. But your politics, your country must be here. Now back to NDC. NDC. It's your national chairman, Michiano, a chairman of Usuampofo. NDC Mpanyifo nyina Michio Bia, His Excellency John Dramani Mahama. Walezi ni boot ne dada. Me nim say 2020 owini MPP led by Omo referee in a chinchimi yensa. But Bibia Muno, he is gentle, calm, peaceful. Say, John Mahama ko ye obi a minimna. Kagane jad them. Tigana ni bia bompa ya onkai papa John Dramani Mahama. Aye, say for the first time in Ghana we've made history. Yeah, well, Speaker of Parliament our own free abainemu. Na ya nipa yi I refer wo nipa ho anu nti na mra no ye kai ye ho enoma bi. His Excellency John Dramani Mahama ani NDC mpanyimfo nyina ehia ye. We had an opportunity ye Urban Kingsford Babin Speaker Honorable Eddie Munyam Sheka Siena Mano. Na yebeda MPs no enso ase. Omo a ehu bibi pa ewo Honorable Babin mu a omo share ye Munyam etoma no. Those people I was say ya hwehwe omo near omo national award. Omo ana Ghana edda omo akoma so. Say omo hwe Michael Kwe Reverend Enim no tutia no. When even brochures the following day omo de be ye
program no no ne picture ne akọ printed ya bom wuhu sa brochure good anunti NDC empanyinfo eka chairman ofosu ampofo ene mpanyinfo aka ekọ honorable babin kromu ko share monyam ne Thanksgiving na chairman kasemu no ene okai speaker say wherever he is now is because of the NDC. But Baba na they can't catch them more NDC for no. Clearly say. Parliament for no. Onu also basu NDC. Basu mo mine. Say ya ka o mine na. Basu ya dey. We NDC free o mine mu a. Endimu. Do you understand? Me tia me ya Ghana ni. Me ya NDC. But enya dey mo pen also ya in parliament o. Nyansem nyina na ya ka no badwam. Ya wode ya ka no kokoam. Andra ya chairman ekai no say manire feeder so ye NDC ni moja NDC ye interest the best interest of Ghana. We are sure 100%. So opa ye be metumi ne me ame wofa ade yenye sa debate no ne yemfa ngu for. You have an opposition party here. The chairman, the national secretary, and other leading members of the party, including the minority leader, Ebekachite Ghana for say, yes, a certain gentleman, or a former finance minister, you renominating the bill, waba vetting. We realize that wamono more than on the first term, to enable him and the party collapse this country, no. Let's allow this man to go through. And you sit here, tell Ghana and say, more than Papa Ghana for one. And if I must say, one your money, I must under man, so I'm going to say, no. Or say, how do you repair it? Medasi, this is one question I see me who ya answer meba. Me be Pierre Bontino, na and na mitrim. Near woman say Ghana for yenya opportunity 7 December 2020 say ya rejected Nanado any MPP ninyana aye den ya Ghana for bi entie de na ye ka nana oja amono me ame wafa otoma MPP I can use him as a test case but Ghana for dodo ne toma His Excellency John Dramani Mahama aside in wiamu soja fo ye yusu keka nipa ye ku omo nyame fa omo kransie na samre omo abusuafo a wo yaw mu sana na do be president nipa 8 on the 7th of December ye ku omo for Nanado to be president moja hwiagu. Not all of them died on the 7th. Ebi wu time on the 8th. Ye tuo na ye de bo omo 7 na ku omo nyasa anya sa mepe won komo no ebi kura mbo wuye wabra ye twro din no ye register ye wo abrantie bi sika ye ni munu MPP fo ku no awo banda as of today sankrofo awu nyina ye nchi nipa ba ku mpo moja hwiegu ye se Nanado ebedi president today or ye president Jane Mensa aside so change the result 6 times nobody across Supreme Court. Yeah, was Supreme Court. It has never happened. And unti sana ye nyina ye